Twongeye kubasuhuza kandi tubaye ikaze inshuti bakunzi b'Amarebe TV. Nkuko dusanzwe tubagezaho imigani n'ibiganiro bitandukanye, uyu munsi tugiye kubagezaho umugani w'ikirura n'umwana w'intama. Mbere yuko dukomeza, turakwibuka gukanda ku nzogera y'umutuku yanditseho subscribe munsi ya video kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro n'imigani itandukanye tubagezaho buri munsi. Tega amatwi wumve uko byagenze. Ikirura n'umwana w'intama. Umwama w'intama warashotse, ako kanya haza ikirura cyaburaniwe cyuka ku gatama inabi. Ikirura kiti, urabona ngo urantobera amazi, ubwo bugabo wihaye urabuzira. Umwana w'intama arasubiza ati, nyagasani ntundenganye, dore aho nibereye hepfo hano, ushatse kunywa wanywa ya ruguru aho ngaho. Sinazanywe no gutoba amazi kandi singuteye icyugazi na gato. Ikirura kiti, ziba wayatobye, n'undi mwaka warantutse. Umwana w'intama arasubiza ati, nkagutuka nte ntaravuka, ko n'ubu ndozi ndi kwibere. Ikirura kirasubiza kiti, niba atari wowe ni mukuru wawe. Umwana w'intama ati, mukuru wanjye ntawe ngira. Ikirura kiti, nuko rero n'umwe muri bene wanyu, dore ko mwese mu nzira. Ikirura kigira ka gatama kiragashikuza, kikajyana mu ishyamba kukinomfora.